Esselamu alaikum i dobar dan, djeco. Nadam se da ste spremni za rad. Za današnji čas potrebno vam je čitanka, sveska, olovka, gumica. I danas sa vama učiteljica Elmedina Karišik. Pažljivo pogledaj sliku pa riješi rebus. Č plus mamac. Šta bi to moglo biti? Da, tačno tako. To je čamac. Hajde sada, djeco, u vašim sveskama brzo nacrtajte po jedan čamac. Da vidimo kako on to izgleda. Na današnjem času radit ćemo novi tekst. On govori o jednom čamcu i 3 dječaka. Nosi naslov čamac, a napisao ga je Enes Kahvić. Pa to vi zapišite u vašim sveskama. Pažljivo poslušajte tekst, pa ga potom i sami pročitajte. Nalazi se u vašim čitankama na 24. strani. Čamac. Enes Kahvić. Rijeka je iznenada preko noći nabujala. Stari drveni most škripio je i podrhtavao od silnih naleta vode koja je ključala kao u nekom ogromnom kotlu. Komešala se i pjenila, a zatim kovitlala i pravila virove iza velikih nosača mosta. Na mostu iznad rijeke stajala su 3 dječaka, Emir, Zoran i Damir. Njihovi pogledi bili su uprti nekoliko stotina metara nizvodno, gdje se rijeka poigravala sa njihovim čamcem, kao sa ljuskom od oraha. Veliki drveni čamac samo bi povremeno izronio iz mutljaga, izdigao bi svoj zadnji kraj, dok je prednji, zajedno sa lancem za kojim je bio privezan, bio stalno pod vodom. Silna duboka voda, upravo tu, u zavoju cementnog keja, poigravala se sa njihovim čamcem. Odmah iznad njega, na samom keju, koji je još uvijek strašio iznad vode, stajala je drvena kućica, staja brijača Danka. Dječaci rođeni na rijeci poznavali su i u ljetnim danima, kada je tiha, blaga i pitoma, a i u proljeće i jesen kada podivlja, počne da prijeti i pjeni. Ali čamac, njihova najomiljenija igračka, za koju ih veže na stotine najljepših uspomena, sada je bio u opasnosti. Znali su da lanac neće moći izdržati tu vodenu snagu. Trebalo je nešto preduzeti. Ponijeli su debeli konopac, čekić, klin i veliku kuku. Pravili su planove kako da se dočepaju čikadankove staje. Emir poče glasno misliti. Njemu nikada nije bilo pravo što čamac vežem ispod njegove staje. Uvijek me je mrko gledao, ali šutio jer je znao da je čamac gospodina Mandića. Siguran sam da bi jedva dočekao da ga voda odnese. Nije važno, neće nam glave doći ako ga upitamo, dodao je Damir. Upravo tada sva trojica spaziše krupnu figuru brijača Danka. Približavao im se, idući preko mosta. Uznemireno je gledao u pravcu svoje kuće i staje, koje je voda sve više zarobljavala. Evo ga, ide kao naručen. Odmah ga treba pitati, odlučno reče Zoran. Reci da nas je poslao gospodin Mandić, šaputao je Damir. Emiru kao da je nešto zapelo u grlu. Gutao je pruljuvačku, iskašljavao se, smišljajući šta da kaže.
Hajde, hajde, evo ga, gurkao ga je Zoran. Gospodine Danko, smeteno i neodlučno promucao je Emir. Vidi, vidi, moji kruškari, jabučari. Koje vas dobro zabrinjava, ozbiljno upita Danko. Nas poslao gospodin Mandić, zamolio da vi povežete da mi zavežemo čamac. Zbunjeno je mrmljao Emir. Znate, čika Danko, voda naglo nadolazi, a do njega možemo doći samo kroz vašu staju. Dopunio ga je Damir. Ho, mislite na čamac gospodina Mandića? Da, povikali su sva trojica u glas. Pa neka ga nosi. Vidite da nosi kuće i ognjišta, a vi pravite pitanje zbog jednog čamčića, mirno je odgovorio Danko. Mi želimo da ga spasimo, dodao je Zoran. Vi želite da ga spasite, jeli? Da ga privežete za moju staju. Kako možete pomišljati na takvu ludost? Zar ne vidite da rijeka stalno nadolazi? Svakog trenutka može da mi odnese i staju i ono malo drva iz dvorišta. I lani je bila voda velika, pa je staja ostala, upitao je Zoran. Da, već 50 godina odolijeva, ali dokle će izdržati, to niko ne zna. Zatim je strogim glasom dodao. Moji kruškari, nema ni govora o tome, ni govora. Da nisam čuo tako nešto. Malo je zastao, zatim još jednom upitao. Je li vam to jasno? Završio je i produžio preko mosta. Usput je razmišljao. Molim te, i oni bi u ovaj vodeni pakao. Pa to je prava ludost. Glave mogu svašta da izmisle. To samo njima dolikuje. Ipak moram priznati da su hrabri mangupi. I njihov gradić, kao i svaki mali grad, rano utonu u san. Ulične svetiljke žmirkaju po opustelim ulicama. Sve je obavila crna noć, čiju tišinu je remetio jeziv šum nabujale rijeke. 3 male prilike prikradale su se u dvorištu brijača Danka. Njihove sjenke migoljile su se po plotovima i zidovima okolnih kuća. Prikradali su se vješto kao kad se vojnici prikaradaju neprijateljskom bunkeru. Ogradu je prvo preskočio Zoran, zatim Emir, pa Damir. Šćućureni u uglu dvorišta osmatrali su i sluškivali, nije li ih ko čuo. Brijač Danko. Danko, nenaviknut da mnogo spava, budio se na svaki šum, a otkako rijeka nadolazi i voda se približava kući, gotovo da i ne spava. Upravo mu se učinilo da je nešto lupilo. Svoju ćelavu glavu prislonio je na prozorsko staklo i osmijehnuo se na mjeseči. Prvo mu je izgledalo sve mračno, a onda, kada su mu se oči priviknule na tamu, vidio je 3 male prilike kako trče prema staji i rijeci. Protrljao je oči, misleći da mu se sve to pričinjava. Dječaci, ludi dječaci, tako nešto mogu samo oni da urade. Idu na bujalu rijeku, u bezdan, u nepovrat. Prokleti čamac, ljutito je mrnđeskao stari brijač, na brzinu se oblačeći. Potrčao je za dječacima, vičući kao lud, ali buka rijeke gutala je njegove riječi. Iznenadio se kad je čizmama zagazio po vodi. Zaprepašćeno je zaključio da je voda prešla preko keja i ušla u dvorište u staju. Sada je ponovo trljao oči. Činilo mu se da sanja. Nije vjerovao samom sebi. Ne, to je stvarno. Voda odnosi moju staju. Ona plovi. Učinilo mu se da je čuo za pomaganje djece. Da, sada ih jasno čuo. Ne bojte se, držite se za daske. Brzo će stići pomoć. Vikao je brijač Danko i kao sumanut protrčao prema ulici. Djeca su u opasnosti. Djeca će se utopiti. Prolamali su se povici brijača kroz pustu noć. Ljudi su otvarali prozore i strčavali na ulicu. Ubrzo tu su bili i najvještiji ribari. 2 velika čamca
I spretni ribari snažnim zavešljajima obuzdavali su vodenu stihiju. Bili su brži od rijeke i staja im je bila sve brža, a povici dječaka sve jasniji, sve bliži. Vikali su da bi bili ohrabrili dječake. Uskoro čamci su stigli staju koja je bila nakrivljena od silnih udara vode. Oprezno su priveslali i izvukli uplašene dječake. Malo iza toga čuo se tresak. Drvena staja srušila se i pretvorila u razbijeni splav dasaka i obalica. Dječaci u zagrljaju bližnjih ribara suznih očiju posmatrali su prizor ispod sebe. Nepoznate riječi. Kotao, gorionik, veći šporet. Kovitlati, okretati. Vir, nemirno mjesto na vodi gdje se voda okreće u struji ili drugačije izazvanim vrtloženjem, vrtlog. Mutljag, ono što nastane mutljanjem vode. Popodignut mulj u vodi. Kej, podzidana obala sa šetalištem. Klin, ekser. Odolijevati, odupreti se nečemu. Migoljiti, kretati se, uvijajući se, izmicati. Bezdan, velika provalija kojoj se dno ne vidi. Ponor, ambis. Mrnđeskao, mrmljao sebi u bradu, nejasno govorio. Pokušaj da odgovoriš na sljedeća pitanja. Gdje i kada se odvija radnja ove priče? Ko su glavni junaci u ovom tekstu? Pronađi i pročitaj rečenice koje opisuju rijeku na početku teksta. Šta su dječaci posmatrali s mosta iznad rijeke? Zašto su željeli spasiti čamac? Šta su se dogovarali da urade? Zašto brijač Danko nije prihvatio prijedlog dječaka o spašavanju čamca? Brijač Danko je upozorio dječake na opasnost. Dječaci nisu poslušali njegovo upozorenje. Šta misliš o takvom ponašanju? Kako možemo nazvati takve postupke? U kakvoj su se opasnosti našli? Ko ih je spasio? Šta misliš da bi se tek dogodilo da je Danko spavao dubokim snom ili da uopšte nije bio kod kuće? Kako se osjećamo kada ne poslušamo nečije ispravno upozorenje? Vrijeme je za radionicu. Ovaj zadatak ćete odraditi sa vašim roditeljima. Tema radionice je prva pomoć za djecu. U časopisima, knjigama, na internet stranicama treba da pronađete što više informacija kako da u slučaju opasnosti ili povrede pomognete sebi i drugima. Na osnovu svih tih informacija napravite plakat sa porukom na kojem se nalazi i broj koji možemo pozvati pomoć u slučaju opasnosti. Domaći zadatak. Tekst Čamac ima više uzbudljivih događaja. Svi događaji su međusobno povezani. U svesci napiši plan prepričavanja prema kojem ćeš priču prepričati pismeno. Plan prepričavanja treba da sadrži uvod, početak radnje, razvoj radnje, vrhunac radnje i njen kraj. Hvala na pažnji.